Yesu ashimwe. Tumuhe icyubahiro Yesu. Tumupe Bwana utukufu. Haleluya. 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 Ndumva nishimye. Najihisi furaha. Kandi kunezerwa ni ingabire iva ku Mana. Tena kufurahi ni karama kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Imana ibahe umugisha. Amen. Kubera ko mwaje kugira ngo dusangire ibyiza Imana. Kwa kuwa mmekuja ili tuweze kuchangia mema Mungu ametuandalia jioni ya leo. Itorero twongeye kandi kubashimira. Kanisa tena tunawashukuru. Abayobozi b'itorero, viongozi wa kanisa, ubuyobozi bw'abanyamasengesho, uongozi wa waombezi, mwifuje ko twabana, ambaye mlitamani ili tuweze kushiriki nanyi. Imana ibahe umugisha. Mungu akaba n'abandi bashinzwe gukurikira gusa impinduka zaje. Hata kuna wengine wanahusika na kufuata yale ambayo ni mabadiliko yamefanyika. Abingenzi kurenza abandi, wale wa maana kuliko wengine, na bazana impinduka, ni wale wanaleta mabadiliko. Ubu dufite abanyabwenge, kwa sasa tuna wataalamu barimo bazana impinduka zidasanzwe, ambayo wanaleta mabadiliko ambayo sio ya kawaida. Bakavuga ngo twari dusanzwe duhamagarana n'akanwa, na wanasema tulikuwa tukiitana kwa mdomo, ariko noneho bali kwa sasa biragoye, imekuwa vigumu. Ko sinahamagara umuntu uri Gasarani, siwezi muita mtu kwa mdomo aliye Kasarani. Sinahamagara uri Kitengera ngo ndaje kugusura, siwezi ita mtu aliye Kitengela kwa mdomo nimwambie nakuja kukutembelea. Bigatuma ngenda kumureba, inanisababisha niende nimtembelee, tugahushanwa yaje, tuweze kupishana na yeye akiwa amekuja kwangu na mimi nikiwa nimeelekea kwake. Bakicara bakavuga ngo se bizogenda, na wanaketi wakasema je itafanyika nini? Akavuga ngo hagomba kuba impinduka, wakasema ni lazima kuwe na mabadiliko. Bagakora telefone, wakaweza kuunda simu. Noneho waburi hano, wewe ukiwa hapa ugahita uvugana n'umuntu uri Kitengela, unapigia mtu aliye Kitengela, cyangwa ukavugana n'uri muri Amerika, ama unazungumza na mtu aliye Marekani. Mwovuga ngo amen. Uyu muntu yagize nabi cyangwa yagize neza, huyu alifanya vibaya ama alifanya vyema. Uwundi akavuga ngo, na mwingine anasema nta mpamvu yo guhora abantu bikoreye ku mutwe, hakuna sababu ya watu kuendelea kubeba mizigoni kichwani. Reka haba ikindi kintu cyoruhurira abantu, acha kuweze kufanyika kitendo kingine cha kupumzisha watu. Agatekereza imodoka, na wakafikiria kuunda gari, agatekereza indege, wakaunda ndege n'ibindi vyikore, na vingine vyote ambavyo vinabeba mizigo. Mwovuga ngo amen. Sema amen. Izo ni impinduka zo, hiyo ni mabadiliko ya ulimwengu. Hanyuma kwa sasa ingaruka tubigiramo, mabadiliko ama marudilio ambayo tunayo, abantu bazana impinduka kwa yale ambayo wameleta mabadiliko, bakaba bafite ubumenyi, hao wana ujuzi ariko badafite ubwenge, bali bila kuwa na hekima. Bakagira ubumenyi, wanakuwa na ujuzi, ariko batuzuye Imana, bali bila kujawa na roho wa Mungu. Hakabigihe batuzanira impinduka, kuna wakati wanatuletea mabadiliko, noneho bazana impinduka mbi, baada ya kuleta mabadiliko mabaya zikatugiraho ingaruka. Hiyo inaweza kutuletea marudilio mabaya. Hari abantu rero Imana yagenye mwisi, kuna watu sasa Mungu aliwaandaa katika ulimwengu, bagomba kuzana impinduka zidasanzwe, ambayo wanastahili kuleta mabadiliko ambayo sio ya kawaida. Ni abanyamasengesho, ni waombezi. Amen. Amen. Na abanyamasengesho, ni waombezi. Kandi nimvuga abanyamasengesho, tena nikizungumza waombezi, kiumva abayumbi, usisikilize wajumbe, kuko baratandukanye cyane, kwa kuwa ni tofauti sana. Ko ndavuga abanyamasengesho, nazungumzia waombezi, abakristo, wale ambao ni wakristo. Kuko umukristo wese, kwa kuwa mkristo yoyote ni umunyamasengesho, ni muombezi. Iyo atabaye umunyamasengesho, asipokuwa muombezi, ashobora kuba ari ikindi kintu, inawezekana awe ni kitu kingine. Mwovuga ngo amen. Sema amen. Hari umugabo nkunda wo muri Nigeria yarapfuye. Kuna mzee ambaye nampenda aliweza kufa wa Nigeria, yitwa ngo ni Idahoza, ngira ngo anaitwa Idahoza. Ngo iwabo muri Nigeria, kwao Nigeria, higeze gutegurwa igiterane, kuliweza kuandaliwa mkutano kubwa, ngo cy'abarozi, mkutano kubwa ya wachawi. Kandi iyo tuvuga abarozi, tukizungumza wachawi, nimugazamubwira bene tungu twivyatsi nibikoya, usifikire ni tule tu wachawi tule tu majani. Hara nk'abaryo bo muri Egiputa, kwa wale walio katika Misri, baza bakora ibintu bidasanzwe, hao wanafanya mambo ambayo sio ya kawaida, bakomeye babigize umwuga, ambayo waliweza kuyafanya kazi yao. Gira mugenzi wawe ngo ijambo garigeze kure, elezea mwenzako neno limefika mbali. Mwovuga ngo amen. Sema amen. Uko tugeze kure mu ijambo, tumefika mbali kwa neno. Noneho rero, kwa hivyo sasa ngo baragitegura, wakaandaa mkutano. Wamara aricara aravuga ngo, akaketi akajiswali, ngo ikico hiki tigisaba Imana, hakiombi Mungu. Ati nta msaada w'Imana nkeneye, sihitaji msaada wa Mungu.
abapfumu n'abakonikoni waganga na wachawi bakorera igiterane mu gihugu ndimo, wafanyie mkutano katika nchi mimi naishi. Jewe idahoza umukozi w'Imana, mimi idahoza mtumishi wa Mungu, umunyamasengesho, muombezi. arabangwa iki ngiki akasema hii ni jewe gusa, ni mimi peke yangu, tibinasaba ko nirirwa mbwira Imana, hayombe ni waombe Mungu. baragitegura, kanda mkutano, kiragera ku munsi, ikafika kwa siku, sinkeneye kubikomezamo, sitaki kuendelea kwenye kati hiyo, aragihagarika, akasimamisha mkutano. chama gisambuka ku munota wanyu, mkutano ikasambaratika kwa dakika ya mwisho. mwavuga ngo amen. Sema amen. Impamvu, sababu twuriranaho, ambaye tunapandiana, tugasubiranamo, tunarudiliana, tugaterana amatiku, tunarushiana maneno, tugatanaho imfane, tunaweza kuonyeshana maneno. Amavi yabaye make, ni kwa sababu magoti yamekuwa machache. Haleluya, haleluya. Amavi yabaye make, ukiwa umepiga magoti kidogo, amatiku asaba menshi, huyo kupigana huwa nyingi sana. Amavi yapungutse, ukiwa umepungukiwa kwa kuomba, magamba zayongereka, maneno ujiongeza. ariko iyo mutazi bali mtu akijua kupiga magoti, ikikugoya kile ambacho kimekuwa kizito ukagizana ku mavi, uweze kuingia katika magoti, bizabike mukutavuza, utatoka bila kusema wewe. Haleluya, haleluya. Tupe Mungu tukufu. Haleluya, amen. Twahawe ibanga, tumepewa siri, twahawe ibanga, tumepewa siri irenza ndi mabanga yose, ambayo ni zaidi ya siri zingine. aho tujana ibyacu, pahali tunapeleka mambo yetu. twebwe si ugufatana mu mashati, sisi sio kushikana katika mashingo, twebwe ntabwo ari ugutungana intoki, sisi sio kuchoteana vidole, ni ugupfukama, ni kupiga magoti, ni ugupfukama, ni kupiga magoti. kuko ibyacu, kwa kuwa mambo yetu titwabibwira ba data wacu, hatuwezi elezea ndugu baba zetu, titwanabibwira ba pastor, hatuwezi elezea hata wachungaji wa Yahweh, titwanabibwira bene wacu, hatuwezi elezea hata familia zetu, ukubibwira data, kumwelezea baba aliye juu, tugapfukama tukamubwira, tunapiga magoti, tunamuelezea papa, baba, ukaripinduka, tunahitaji mabadiliko. Haleluya, haleluya. Numvishe ko dukoze igiterane, nimejihisi tumefanya mkutano. Haleluya, haleluya. Niba ari ikintu kibago, kama ni shida imewashinda, umunsi umwe mu ruhango, siku moja uko Ruhango, twagiraga ikibazo cy'umupolisi ntiyageze ari hakunda ko dusenga, tulikuwa na shida ya polisi ambaye hakuwa anataka tuombe. uyu mugabo twarabanaga grafe, mzee huyu tulishi naye, twagira ngo duterane, tukitaka kushiriki, tukabona badutasheho, wametutembelea kututoa, turavuga ati polisi se twohangara gute, tukasema polisi tutapiga nao je, dupfukame, tupige magoti. komanda turavuga ngo ntapfe, tukasema asikufe, ntanagira ikindi kibazo, na asifanyike na jambo lolote mbaya, ariko atuvira, bali aondolewe hapa. turapfukama, tukapiga magoti, yamaja mu Mutara, akapelekwa Mutara. timwovuga ngo amen, sema amen, timwovuga ngo amen, sema amen. Abakristo benshi, Wakristo wengi, uko duteye muri iki gihe, vile tunakaa katika nyakati hizi, turi mu kugira akabazo koroshe, turi mu kugira akabazo koroshe, tukiwa na kashida kadogo, tukama tufuka, tunaongea, fukama, piga magoti, fukama, piga magoti, bibwire data, elezea baba, arabishoboye, anaweza. mwovuga ngo amen, sema amen. Imiryango yacu, familia zetu, irimwe ibintu n'ibindi, yana mambo na mengine, ukabona abana ko baragenda, ukiona watoto wanatembea hivi, ukazugarura ukabona bagiye, ukirudisha wanatembea hivi, vuga gakeya, wakiongea kidogo, fukama keshi, piga magoti mara nyingi, Imana uyibwire mu izina, Mungu ukimwelezea kwa mambo mengi, uyu mwana wanje, mtoto huyu wangu harimo kugenda neza, atembee vizuri, ndashaka ko agenda neza, nataka atembee vizuri, umusidake, umuweza kumshtaki mbele za Mungu, izimugonda gutya, Mungu umrejesha akamukurikira, na anakugeukia, akamukurikira, na anakufuata vizuri. Hey! Hari abandi baza basenga ukundi, kuna wengine wanaomba kwa namna nyingine, abanzi bacu baza basenga ukundi, maadui wetu wanaomba kwa namna nyingine, abakozi ba Satani basenga ukundi, wale ambao ni watumishi wa Shetani wanaomba kwa namna nyingine, kandi bwo mwijima nabwo burasenga, ufalme wa giza pia nao unaomba, bakavuga ngo uyu mugore, na wanasema mke huyu agomba kubana n'umugabo we, hastahili kuishi na mume wake, wakabihozaho, wanaweka hayo, wakabihozaho, wanaweka hayo, wakabihozaho, wanaendelea kuzungumzia, wakabihozaho, wanaendelea kuzungumzia. na twebwe sisi
maze ubona uri kumwe n'umugore n'umugabo, ukiwa na mke wako, ukamubwira ngo ni ibisanzwe, unafikiria ni mambo ya kawaida. Umugore wawe, mke wako, ugomba kumuzitiza amasengesho, unastahili kumuzingira na maombi, ukamuzungurutsa amasengesho, umuzunguke kwa maombi. Timwavuga ngo amen. Sema amen. Adui yazaturuka, adui akitokezea hapa agahura n'amashanyarazi, apatane na stima. Yagira ngo amuturuke mu akitaka kupita hapa kwenye umaskini, agahura n'amashanyarazi, apate moto. Yagira ngo aturuke mu cyubahiro, akitaka kupitia heshima, agahura n'amashanyarazi, apatane na moto. Ugasazana n'umugore wawe, na unaishi milele na mke wako, ugasazana n'umugabo wawe, na unaishi milele na mume wako. Sema haleluya, haleluya. Yes. Ivyo tudashaka muri Kenya, yale ambayo hatuyataki katika nchi ya Kenya, ivyo tudakeneye muri Grace, yale hatuyataki katika kanisa la Grace. Ibisaba ba pastor ngo bakora ibintu, haitakikani wachungaji mufanye mikutano mingi. Nugufukama, piga magoti. Tidukeneye, hatutaki hiki, turachanza, tunakikataa. Biblia izivuga gute? Biblia inasema nini? Ngo babiri, wawili ngo ni batuhura, wakiweza kukutana, bahuje umutima, wakiwa na roho moja, bakansenga, waweze kuniomba, nzabikora, nitatenda. Kandi ngicyo muzahambi, kile mtakachofunga hano hapa ulimwengu kizahambirwa mu ijuru, na hata mbinguni kimefunga. Icyo muzahambura hano, kile mtakachofungua mu ijuru, mbinguni kizahambura, kimefunguliwa. Bishaka kuvuga ngo, inamaanisha nini? Ibitugoye, yale ambayo ni magumu kwetu, ibituruhije, na yale ambayo ni mazito kwetu, banyira bayazana nitwe, wale wa kuyaleta ni sisi, kuko dufite aho tugomba kubijana, kwa kuwa tuna mahali tunastahili kuyapeleka. Icyo kundirima, kile nampendea Mungu, iyo itagusubijaho, asipokujibu hapo, iziguha amahoro mu mutima, anakupea amani ya roho. Kimwavuga ngo amen. Sema amen. Iyo nayibwiye ngo iki kirango, ukimwelezea jambo hili ngumu kwangu, tisho kigiko, akose kukujibu hapo, izimpa amahoro yo kuchihanga, anakupea amani ya kuvumilia hiyo mzigo, umwanya wacu butarashika, kwa kuwa muda wake bado hujafika. Sema amen. Mu bisubizo Imana izitanga iyo twasenze, kwa majibu ambayo Mungu anapeana tukiwa tumeomba, haba bitatu. Kuna majibu matatu: oya, no, yego, yes, itonde. Vumilia. Yego, yes, oya, la, bawihanganye. Vumilia. Nimba mbanyihanganye rero, kama umevumilia, irampa amahoro kugira ngo niha, atanipea amani ili niweze kuvumilia. Timwavuga ngo amen. Sema amen. Amasengesho azana impinduka, maombi ya kuleta mabadiliko. Amasengesho azana impinduka, maombi ya kuleta mabadiliko. Hari ibintu byinshi tugomba gusenga, kuna mambo mengi tunastahili kuombea, tukabisengera tukabisengera, tuyaombee na tuyaombee. Hari amasengesho y'ubwoko bwinshi, kuna maombi ya aina nyingi, sivyo ndi buvuga uyu munsi, si hayo tazungumzia wa leo. Ariko ejo twaravuze ngo, bali jana tulisema gusenga, kuomba no guhumeka k'umukristo, ni kupumua kwa Mkristo. Kandi iyo duhumeka, tena ukipumua, tuba dusohora umwuka mubi, tunatoa roho mbaya, tukinjiza umwiza, tukiingiza roho nzuri. Mwavuga ngo amen. Sema amen. Iyo tudasenga, tusipoomba, dustoka umwuka mubi, tunasimamisha roho mbaya. Twasenga, tukiomba, tukausohora, tunatoa roho mbaya, tukongera tukazana umwuka uvuye ku Mana, tunaingiza hewa nyingine nzuri, tugahumeka neza, tunapumua vizuri, ibihaha bikaba bizima, na mafua yanajihisi vizuri, zo mu mwuka bikaba bizima, yale ya roho yanakuwa. Haleluya! Masengesho azana impinduka, maombi ya kuleta mabadiliko. Ngiye kubabwira ibintu bine, nataka niwaelezee mambo manne. Ibintu bine, mambo manne. Bishobora kuba ari byinshi ariko ndavuga bine gusa. Inawezekana ni mengi bali nitazungumzia manne bituma amasengesho yacu azana impinduka, ambayo inasababisha maombi yetu yalete mabadiliko. Ibintu bine nibyo ndi buvuge. Mambo manne ni hayo nitazungumzia. Haragera kuri ibyo bine mwitegura kubyandika. Kabla sijafikia kwa hayo, mkijiandaa kuandika, kasaba abantu nk'abatatu cyangwa bane baze. Niombe watu kama watatu ama wanne mkuje. Hano bane. Watu wanne. Ngira mbatangeho urugero kugira tugere muri ibyo bine. Ili nipeane mfano ndipo sasa tufikie mambo hayo. Manase. Witwa nde papa? Mao. Wa mukula. Ambaye. Hano hari amazina y'ibitangaza. Hapa kuna majina ya ajabu. Vyiza kabisa. Mwavuga ngo amen. Sema amen. Ngwino hano wewe, nawe ngwino hano. Aho kugira ngo ili bampa umuririmbyi niweze kuwa mwimbaji ufite ijwi ryiza cyane, mwimbaji ambaye ana sauti nyororo sana. Uyu ni umuririmbyi mwiza ufite ijwi ryiza. Huyu ni mwimbaji mzuri ana sauti nyororo. Uyu ni umuririmbyi, huyu ni mwimbaji afite ijwi ryiza cyane, hana sauti nzuri sana, ariko ni umusenzi, bali ni mwombezi. Uyu ijwi ryiwe, huyu yeye sauti yake ni kama mazi y'isararo, ni kama maji ya chemchem, ariko nta masengesho, bali hana maombi. Aba bombi, hawa wawili, ukomeye n'uyu, aliye na nguvu ni huyu,
ukomeye n'uyu. Aliye na maana sana ni huyu. Muzi impamvu ari ukomeye? Mnajua sababu ni nini? Nubwo afite ijwi ritari ryiza, Ni kwa kuwa hana sauti nzuri. iyo ari ku maombi Akiwa kwenye maombi azaganira n'Imana, anazungumza na Mungu, agasigwa n'Imana, na anapakwa na Mungu. ako akoze kose Chochote amekifanya akadukora kinagusiwa. Amen. Nukuvuga ngo uyu Inamaanisha huyu wamkulahi tajwi riri hambaye yaragira, hana sauti nzuri, ariko yuzuye amavuta, bali amejawa upako. Titwavuze ngo kusenga ngo nukuganira n'Imana. Si tulisema kuomba na kuzungumza na Mungu. Mukuganira n'Imana uzuyibwira ugaceceka na ikakubwira. Na kuzungumza na Mungu unamuelezea na unanyamaza. Azasenga anaomba akayibwira ngo papa, na anamwambia baba, wampamagariye uburiri, umeniitia uimbaji, ariko ukuntu bimeze bali vile ilivyo ndashaka indirimbo, nataka nyimbo ikora ku bantu ambayo itakuwa sawa, ukorore n'ijwi ryanje, na tena uweze kusafisha sauti yako. Agaceceka na ananyamaza, ikamubwira ngo, Mungu anamwambia reba muri Zaburi, tazama katika kitabu cha Zaburi 103 soma ho ngaho, soma hapo, ngaho ririmba, soma na uimbe. Huyu kuko we afite ijwi ariko atazi gusenga, kwa kuwa yeye ana sauti nzuri bali hajui kuomba, ntabwo azaganira n'Imana, yeye hana na namna ya kuzungumza na Mungu. Mungu. Akaza agahagarara hano, sasa yanakuja na simama hapa, agashaka akantu kangana nkuku, anatafuta kakitu kama haka yatoraguye, ambaye alichagua mahali, kuzuye ijwi ryiza, ambaye kamejawa na sauti nzuri, mavuta, ambapo akana upako, atakuye kuma, ambako hajatoka kwa Mungu, kuko ntigeze aganira, kwa kuwa hajawahi kuzungumza na Mungu, akatuzanira, na anatuletea jambo hilo, tukakumva, tukisikia, tukaja gusisimuka, tunataka kusisimuka. Yarangiza tanze amen, akimaliza hivyo akisema amen, tukamagashirana naye, na sisi tunaishana na nao wamkulahi, bali wamkulahi akazani message akuye mwisho, analeta ujumbe kutoka kwa Mungu, ndetse yabivuga na akizungumuza bigasanga aho tutatwumva, ikana kwamba atuelewe, amaze bikinjira, bali naingia wazugera mu rugo, ukifika nyumbani ukumva ko biragaruka, unasikia inarudi. Yaganiriye n'Imana, ni ujumbe yatuzaniye, alizungumuza na Mungu na ni ujumbe ametuletea. Mwavuga ngo amen, sema amen. Aba huyu na abapasteri bombi ni wachungaji wote wawili. Uyu nguyu huyu ni umufano, ni mfano, kubwiriza kurenza nimba ari ndemuzi, anajua kuhubiri zaidi ya yule ambaye mnamjua. Huyu yeye ntabizi cyane, hajui sana, ariko azi gusenga, bali anajua kuomba, ahora ku mavi, anaishi katika magoti. Niyinga bamubwira ngo azosenga, sande wakimwambia utahubiri, Mana we Mungu wangu, aba bantu watu hawa niki ngiye kubabwira, ni nini nitawaelezea? Bijambo data we, pea mimi neno nitawaelezea. Amazimana ikamwohereza ijambo, Mungu anamtumia neno, agahagarara hano, na anasimama hapa, amaze akaritubwira, na anatuelezea, kuko ari ubutumwa buvuye kwa kuwa ni ujumbe kutoka kwa Mungu, kuko bisize, kwa kuwa imepakwa, bikaba bidasanzwe, inakuwa mambo si kawaida. Huyu yagiye mu bitabo, huyu ameingia katika yagiye muri internet, ameingia katika internet, ameingia wapi, yazanye ubumenyi bwose, ameleta ujuzi wote, akabudushabura, na anatuwekea hayo, kama tubangu uyu muntu ye, tunasema mtu huyu ana hekima, ariko nta mavuta, bali hana upako, tibigira icyo bitumarira, haina manufaa kwetu. Mwovuga ngo amen, sema amen. Mwovuga kandi ngo amen, sema amen. Niyo mpamvu, ndio sababu biragoye papa, ni vigumu baba kuba pastor, kuwa mchungaji udasenga, ambayo hauna maombi. Ni nko gutembagaza ibuye amajyaruguru, ni kama kuweka jiwe liweze kupanda kwenye mlima, kandi ibuye rinini, tena jiwe kubwa. Biragoye, ni vigumu kuba umuririmbyi, kuwa mwimbaji udasenga, ambaye hauombi. Ni nko kwikorera imodoka, ni kama kubeba gari kwa kichwa. Biragoye, ni vigumu kuba umunyamasenga, kuwa mwombezi, usarere ni nk'ikinyoma. Je, ni kama uwo kwitwa umunyamasengesho atazasenga? Mtu anaweza jiita mwombezi na tena haombi? Ubu ngubu basigaye abana bahenda, siku hizi hata mnadanganywa. Abanyamasengesho ni baza baturirimbi, waombezi mpite mbele mtuimbie. nta banyamasengesho baza baririmba, hakuna waombezi mnaimba, abaririmbyi baza baririmba, waimbaji wanaimba, abanyamasengesho bagasenga, waombezi mnaomba, bari mukubesha mukeme, mnadanganywa na mnakubali. baza bahamagara baririmbyi muze, iteni waimbaji waje waimbe, no senga nkanarire, kwa kuwa naweza imba na niombe. Umwana wo kuririmba bahamagara abaririmbyi, wakati wa kuimba waita waimbaji nyinyi, muze muturirimbishiza amajwi na mtuimbie nyimbo za sauti. kuko kumbwira ngo umunyamasengesho azaririmbe, kwa kuwa kuniambia mwombezi kuja uimbe, umwarimu ngo nagenda atwara imodoka, ni kama kuambia mwalimu enda uendeshe gari. Haleluya, haleluya. Muzamu bahamagara korari ngo nizisenge, muliwahi sikia wakiita kwaya mkuje muombe, ngo korari ni muze muririmba, wanasema kwaya mkuje muimbe, pastor ngwino tubwire ijambo, pastor kuja utuhubiri, nao twabanyamasengesho sisi waombezi ngo ngaho ni muze muririmba, mkuje muimbe. muzamwiyangire mukatae. Timovuga ngo amen, sema amen. nimba ari umwanya wo kuririmba, kama ni wakati wa kuimba, abaririmbyi
kwikaratasi. Waimbaji wale wanajua nyimbo za karatasi kuja. Wazazita ngo niziki hari gizo kwikaratasi. Muze muriri. Nyimbo za karatasi kuja muzimbe. No nimba hari service y'abanyamasengesho. Kama ni service ya waombezi. Mwinjira ikibira. Ingieni kwenye pori muombe. Reka mbabwire ikindi. Acha niweleze jambo lingine. Mwavuga ngo amen. Naweza sema amen. Mwiyicarire. Mketi. Ta department y'amasengesho ibaho. Hakuna department ya waombezi ambayo inaishi. Tai. Hakuna. Kuko ni habaho department y'abanyamasengesho. Kukiwa department ya waombezi. No kuvuga ngo ni abandi bo nabaki. Sasa wengine watakuwa nini? Abandi bazakora iki? Wengine watafanya nini? Nukuvuga ngo abaririmbyi bazaba baraha. Tamaanisha waimbaji watakuwa hapa. Abapastori tubaha. Na wachungaji tuwe hapa. Abamama baba hariya. Wamama muwe hapa. Dufite ba Rugabire n'abanyamasengesho. Tuko na kina Rugabire ni waombezi. Yifitiye stress zo kwishura inzu. Uko na stress ya kulipa nyumba. Yavuye ku burinzi. Ametoka kwenye na twebwe ngo bari ku masengesho. Na sisi wanasema tuko kwa maombi. Ageze Kisumu. Amefika Kisumu kwa karavunja karareba ukuntu atera imari fara. Exchange ya pesa. Isengere omba. Urugo rutazaterwa ngo Rugabire ari ku masengesho. Boma isipiganishwe na Rugabire ako kwenye maombi. Ikintu kibaho. Jambo ambayo inaishi n'abinginzi. Niwa aba intercessor. Ni waombezi hivyo. Hari abantu bitwa binginzi. Kuna watu wanaitwa waombezi. Kandi nabo n'abakristo bose. Na wao ni wakristo. Babihaye umwanya. Waliyapea muda urenze w'abandi bose. Ambaye ni zaidi ya watu wengine. Nono nkaza kubwiriza nkuko. Kwa hivyo nakuja kuhubiri kama hivi. Kababwira ngo ngiye mwivuga butumwa. Wanasema nimeenda kwa uinjilisti. Ni munyingingira Imana. Muniombee kwa Mungu. Abo ngabo hao iyo bari mu ikanisa wakiwa katika ibada. Mwavuga ngo amen. Sema amen. Iyo bari mu ikanisa wakiwa katika ibada. Haba niyo ridafite aba sponsor. Hata kama ina sponsorship. Baza bagenda bakayibaza ngo ni gutema. Hao wanaenda wanamswali Mungu, je, Mungu iko vipi? Amasengesho yabo ari batanu. Maombi yao wakiwa watano wa saba. Agahura niyo na yacu twese. Na yakutana na yetu sote. Ibico tuba dushaka. Kile tunataka sisi. Bagira buri gihico barimo gusenga. Wao wana kitu kile wakati cha kuombewa. Mwavuga ngo amen. Sema amen. Kubera ko twese kanisa tutobonera umwanya cyane. Kwa sote kanisa tuwezi pata na nafasi moja. Tuzatubabwira ngo yemwe. Tunawaelezea je ndugu zetu. Ubu dufite umushinga wo kugira. Kwa sasa tuna mradi wa kufanya hivi. Ariko zaturemerera. Bali imekuwa mazito kwetu. Nimuze twinginga Imana. Kujeli tuweze kumuomba Mungu. Twumve ikintu tubwiye. Tusikeni nini atatuelezea. Amaze bagapfukama. Na wanapiga magoti. Bagapfukama. Wanapiga magoti. Bamara gusenga. Baada ya kuomba. Imana igakora ibitangaza. Mungu anatenda miujiza. Bakabwira abanyamasengesho ngo nuko niko bimeze. Wanaelezea waombezi ni hivi ilivyo. Mwavuga ngo amen. Sema amen. Mwavuga kandi ngo amen. Sema amen. Sema tena amen. Hallelujah. Iyo ugize Imana mu ikanisa, ukibahatika katika kanisa, ukagira bene abo bantu, na uwe na watu walio kama hao, bakunda gusenga kurenza, ambao wanapenda kuomba zaidi, ikanisa riba ryateye imbere, kanisa limesonga mbele. Nzambwira abi wacu, naelezea wa huko kwetu, hari umuntu umwe wahageze ababwiriza mu giterane. Kuna mtu mmoja alifika kihubiri katika mkutano, abayumbe akasema waombezi, turacari kumwe se, tuko pamoja, abayumbe waombezi, ubitangaza bahaye, tangazo ambaye anawapenda, warababwiye ni bagende bave mu bintu by'amakanisa, endeni mtoke katika mambo ya makanisa, niwe bakore kiyumbe, mfanye uombezi. ndavuga tarampekuye we, nikasema ananimaliza, kurankuraho abinginzi, unanitolea waombezi, ukasigira abande, uniacheki na nani? Abingizi bumva ku ruhande, waombezi watoka karibu nami, hanyuma umuntu akaba gikoze iki? Nitafanya nini sasa? Renari Bonke iyagiye ni kasi mwivuga butumwa, akienda huko kwenye kwa uinjilisti ya makrusade, hizo crusade, agira cortege y'abingizi, ana watu kundi la waombezi, kuko atojana ni kanisa ryose, kwa kuwa hawezi enda na kanisa lote, bazaba banza bakajayo ibyumweru bibiri mu ihera, wanatangulia huko kwa maombi, bagategura tere, wanaandaa uwanja. Bonke yabarimo kubwiriza gutya, Bonke akihubiri, ibo ntibaza baza kumva ijambo, wao hawakuja kusikiliza neno, aba yarabigisha baba barira mu ihera, wamoja aliwafunza katika hema, ko barabamana akora ibitangaza, wanaendelea kusema Mungu tena muujiza. Turuzi kumpagaze hano hivi ambavyo niko hapa, ngorebe ibitero bya Satani biba bihari kugira ngo mukiona
mapigano ya shetani ambayo hamwezi elewa katika ulimwengu wa roho. Nataka backup kugirango ikimuga kirahaga haguruke, ili mlemavu aliye hapa ufite umutima winangiye wewe uliye na roho mkunjufu, aba bana kazi kabo watu hao kazi ukomeze kwinginga Imana, kuendelea kuniombea nguyu wacu Mana we, Mungu ndio huyu wacu Mana we, huyu wetu. Bara ni ijambo arimo kuvuga, yavuga ngo haleluya, akisema haleluya abantu bakama batutuga, na watu wanapona, yavuga ngo kwa jina la Yesu, akisema kwa jina la Yesu, ukabona abantu baratemza hapa, naona watu wameanguka. Ntabwo ari bonke, sio bonke, haraba intercessor, backup wako nyuma wanaomba. Tumenga bayimana ico ba, tumuinulie Mungu tu, haleluya, haleluya. Izo bintu bine, mambo hayo maine. Ijambo rya mbere, neno la kwanza ni ijambo, ni neno, gusenga ijambo, kuomba kwa neno, kugirango ibintu dusengera haba impindu, tuzane impindu kwa masengesho ambayo tunaombea yaweze kupatikana na mabadiliko. Hagomba kuba dusenga ijambo, kuna stahili kuombwa neno, hakeneye ijambo, kuna takikana neno. Mwandike icyo kintu ijambo, andika neno. Iyo dusenze tukiomba ibitari ijambo, yale ambayo sio neno, mu yandi magambo ibyo tudakuya, kwa mambo mengine yale tumetoa hapa, tuba tuvuga ibyacu, tunazungumza mambo yetu. Mvuko Yohana yabivuze, sikiliza vile Yohana alivyosema. Yohana wa mbere, kitabu cha Yohana wa kwanza 5:14, mlango wake wa 5 na mstari wake wa 14. Yohana wa mbere 5:14 kugeza kuri 15. Yohana wa kwanza mlango wake ni wa 5 na mstari wake wa 14. 5:14 kugeza kuri 15. Mvuko havuga, sikiliza vile inavyosema. Haravuga ngo kandi iki nico kidutera gutinyuka imbere ye, nuko atwumva iyo dusabye ikintu kuko ashaka, kuko agira gute ashaka, aho muhacura umurongo kuko ashaka. Kandi ubwo tuzi yuko yumva ico dusabye cyose, tuzi nuko duhawe ibyo tumusabye. Amen. Twongere dusome muri Luka, tusome katika tena kitabu cha Luka. Barimo kwandika, mwandika ivyo bice bizabafasha. Wale mnayoandika, andika vipande hivyo vitawasaidia. Ubu dukeneye impinduka kurenza kuguma gusa mu idini no mu bindi bintu bimeze. Kwa sasa tunahitaji mabadiliko kuliko kukaa katika madini na mambo mengine. Baririmba impinduka zizi. Wale mnayoimba muimbe na mabadiliko yaonekane. Ababwiriza impinduka zizi. Wale mnayohubiri hubirini na mabadiliko mazuri. Kama hakuna, acheni na hayo. Luka 22 ni kitabu cha Luka mlango wake wa 20 umurongo wa 42 na mstari wake ni wa 42. 42 Luka 22 haravuga ngo data nubishaka undenze iki gikombe, muco umurongo ngo nubishaka, ariko bye kuba uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Amen. Timwavuga ngo amen. Sema amen. Turangirize muri Yakobo, tumalizie katika kitabu cha Yakobo 4:3 4 na mstari wake wa 3. Yakobo 4:3. Kitabu cha Jacob. Turi ku ijambo rya mbere kugira ngo amasengesho acagira ingaruka. Tumo katika neno la kwanza ambayo nasema neno ili maombi yetu yaweze kuwa na mabadiliko. Tugomba gusengera ku ijambo. Tunastahili kuombea kwa neno. 4:3. 4 na mstari wake wa 3. Haravuga gute? Inasema nini? Haravuga ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, mushaka kubyayisha irari ryanyu ribi. Amen. Amen. Mwavuga ngo amen. Sema amen. Noneho kwa hivyo amasengesho, maombi ntabwo tuzadusenga uko tubyumva. Hatuombi kulingana na vile tunavyosikiliza. Tugomba no gusaba uko dushaka. Na tustahili kuomba kulingana na vile tunataka. Tugomba gusaba ubushake bw'Imana mu byo dusenga. Tunastahili kuomba mapenzi ya Mungu kwa yale tunataka. Kandi kugira ngo tumenye ubushake bw'Imana, ili tujue mapenzi ya Mungu, yabushize hano, aliweza kuyaweka ndani ya kitabu hiki. Biba muri Biblia. Yamo katika Biblia. Nukumanga umusenzi mwiza, inamaanisha muombezi mzuri aza kubira Imana ku ijambo yavuze, anamzingatia Mungu kwa neno alilolizungumza.
Amen. Amen. Cyo kintu mucumve cyane tugifite mu Sikiliza neno hilo. Umunyamasengesho mwiza Mwombezi mzuri nusenga ijambo. ni mwombezi anaomba kwa neno. Ni igitangaza Ni miujiza kuba abanyamasengesho kuwa mwombezi tutagira Biblia ambayo haona Biblia. Ni igitangaza Na ni miujiza kuba umunyamasengesho kuwa mwombezi tukagira Biblia na uwe na Biblia tutaza dusoma ambayo hauisomi. tukinjira ihuduma Tunaingia maombi, tugasenga tunaomba tidusengere ku ijambo bila kuombea kwa neno. tukabaho mu buzima Tunaishi kwa nta maisha jambo turimo bila dusengera. kuwa na neno ambayo tunaomba. Abantu bazakunda kuja ku musozi, Watu ambao wanapenda kwenda hari mlimani. umumama bita Pamela. Kuna mama anaitwa Pamela. Muramuzi Pamela? Unamjua Pamela? Azahaguruka gusenga akavuga ngo Anasimama kwamba anasema, Baba ulisema Mungu waravuze na mimi ninasema. naje ndavuze. Mwavuga ngo amen. Sema amen. Neno lako linasema Ijambo ryawe liravuga na mimi ninasema. naje ndavuze ngo. Gusaba nabi Kuomba vibaya ntabwo ari ukugenda utuka abantu mu si masengesho, kwenda ukiwatusi watu kwa maombi, ariko ni ugusenga icyo ijambo bali ritavuga. ni kuomba kile neno linasema. Hari n'ibyo twifuza Na kuna yale ambayo tunatamani ariko Biblia itatwemerera. ambayo Biblia hatuiruhusu. Icyo gihe rero iyo tubisabye Wakati tunapoomba titwobihabwa, hatuwezi pewa, twasenze nabi. tumeomba vibaya. Umunyamasengesho mwiza rero Mwombezi mzuri sasa ni uwuzuye ijambo ni muri we. mtu ambaye amejawa na neno. Amen. Eh, Umunyamasengesho mwombezi agomba kuba yuzuye ijambo. anastahili kuwa amejawa na neno. Ijambo Neno inza ndigereranya n'urusasu mu mbunda. nalinganisha kama Ntabwo ari Biblia ivuga, ni Yesu bigereranya. ni mimi ambaye nalinganisha hivyo. Simoni imbunda. Naona silaha. Imbunda ni ikintu gikomeye n'intwaro ikomeye. Silaha ni silaha kubwa. Ayo ni amasengesho. Hiyo ni maombi. Timuzi ko n'amasengesho ari intwaro. Si mnajua hata maombi ni silaha. Ariko imbunda izira amasasu. Bali silaha ambayo haina masasu. Imbunda izira amasasu ni iki? Silaha ambayo haina masasu ni nini? Yogira gute? Inaweza fanya nini? Kamenya ngo ufite imbunda izira amasasu. Nijue niko na silaha ambayo haina masasu. Irarutwa n'inkoni. Inazidishiwa na fimbo. Muzumve cyane iki giterane. Sikiliza sana. Nimefurahia mkutano hii kwa jina la Kandi Yesu. igihe tugezemo tugomba kuza twumva ibintu tugashira mu matendo. Tena wakati tumefika ni lazima tusikilize neno na tuweke katika Kuko matendo. nitudashira mu matendo bizotugora. Tusipoweka katika matendo itakuwa ni vigumu kwetu. Ibyishimo jewe byanje nka pastor. Furaha yetu kama wachungaji Ni ukubona impinduka zimwe. ni kuona mabadiliko Mu yakitendeka buzima busanzwe bwa buri kwa munsi. maisha ya kawaida kila siku. Mwavuga ngo amen. Sema amen. Mwavuga ngo amen. Amen. Sindabona icyubahiro na kimwe Sijawahi ona heshima yoyote mu gipastori. katika uchungaji. Sindanabona n'amafaranga Sijawahi ona hata pesa mu gipastori. katika uchungaji. Si ikintu zampaye Kitu kimenipea zanzaniye kubura umwanya iliniletea kukosa na muda no guhora nibaza na kuendelea kujiswali. Ntimwavuga ngo amen. Sema amen. Ubushize nakoze mugomo. Wakati uliopita niliweza kufanya mugomo. Ndagira turacyari kumwe. Bado tuko pamoja. Ndavuga ati maze iminsi mpambwirizi wacu. Nikasema nimekaa kwa muda nikihubiri kwetu. Ariko kuntampinduka mayembo. Bali sijaona mabadiliko hapa. Jewe nizera neza kuko nimba Imana intumye hano. Mimi natumaini kwa kuwa Mungu akiwa amenituma hapa. Agomba kubimpinduka. Ni lazima kuwe na Niba ntampinduka. Kama hakuna mabadiliko Ngomba kuhava. nastahili kutoka hapa. Kuko ndacho mpamari. Kwa kuwa sina kazi hapa. Amen. Amen. Ni Imana abakristo bangana gutya. Kama mnukoro wa Kristo kama idadi hii. Ubwo ko ndavuga nki wacu. Nasema kama kwetu. Nikiwa mchungaji wenu. wenu. Ubuzima bw'umubiri bugomba guhinduka. Ni maisha ya kimwili na stahili ubuzima kubadilika. bwa kiroho bugomba guhinduka. Maisha ya kiroho inastahili kubadilika. Nubwo butohindukira icyarimwe. Ngawaja haiwezi badilika yote yote pamoja. Mabadiliko. Bali kuna stahili kuonekana mabadiliko. Zanga kikataliwa kaja mu murima. Niingie katika shamba kulima. Kaja gushaka ifaranga kabisa. Niende kutafuta pesa. Mama mbwira Imana ati no. Nikamwambia Mungu no. Kurikije amaso y'umubiri. Kulingana na macho ya mwili. Iminsi mazi. Siku nimekaa. Ndabona ntacabaye. Sijaona kama kuna kitu kimetendeka. Subiyeyo. Narudi. Hamagara undi. Ita mwingine. Umunsi wa mbere barambwira bambwirize ndanga. Siku ya kwanza nikapewa kuhubiri. Wa kabiri barambwira bambwirize ndanga. Siku ya pili nikapewa kuhubiri. Wa gatatu ndanga. Siku ya tatu nikakataa. Ndi pastor. Mimi ni mchungaji. Kandi ntabyaha nakoze. Tena sijatenda dhambi. Gusa simeriwe ko ndabona nta maendeleo. Naona hakuna maendeleo. Ndaryama umunsi umwe nijoro. Nikalala. Kandi nza ndota gake kabaho. Nikalala na mimi naota kwa mambo machache sana. Muvuge ngo amen. Sema amen. Mbona umuntu araje mu nzozi. Nikaona mtu amekuja kwa ndoto. Arambwira ngo ese. Akanielezea je. Ngo ngwino hano.
akakuja anzana ku gatuti, akanipeleka kwenye madhabahu hano kuri rutari, hapa mbele kwenye madhabahu. wamara arambwira ngo, akanielezea, mbona abantu baricaye benshi, kaona watu wameketi wengi sana. arambwira ngo Mugwaneza, akanielezea Mugwaneza, ngo ririmba ngwindirimba, imba nyimbo hii. sinkichibuka melodi yayo ariko amagambo ndayibuka, sijajua vile inaimbwa lakini maneno ngo ariko ngo ururimbugira gutya, lakini uimbe ukifanya hivi. ngashira ukuboko muri kiriya kihanga, nikaweka mkono katika upande huu. iyo ndirimbo yaravuga ngo zizamera, nyimbo hili ukisema zitapaa, ngo zizamera, zitapanda mbegu, ngo izabibwa hazose, zile zilikuwa hapa zote, ngo zizamera, zitapanda. ndaririmba nikaimba ngo ndangize, baada arambwira ngo icara hari, akaniambia keti hapo. nicara hari, mbona undi muntu arahagurutse, nikaketi hapo, nikaona mtu mwingine amesimama, arahagarikiye, akaweza kuongoza ibada. turacari kumwe, tuko pamoja. aravuga ngo, akasema ngo arashaka abantu, nataka watu ngo birega, ambao watatubu ngo icyango cy'ubusambanyi, dhambi ya usherati. nama mbona abantu bose baragudutse, nikaona watu wote wamesimama, ntabwo bari benshi ariko mbona barahagurutse, nikaona wamesimama, ndavuga ati aba bantu ntibamenye uko yavuze, nikasema watu hao hawajajua nini amesema. negera umwe ndamaze atese bavuze, karibia mmoja nikamswali, je, wamesema? ansubiriramo, akanirudilia, nabati nico gitumye abantu bangana bake bahaguruka, ndio sababu watu wote wamesimama. n'ukuntu bene wacu biza bigora cyane kwirega, na vile ndugu zetu ni vigumu kwao kusimama cyane bene ivyo ngivyo, mambo kama hayo. amaze baadaye wa muntu arambwira ngo, mtu akanielezea, genda ukomeze ubwirize, enda uendelee kuhubiri, ngo ko ziramera, kwa kuwa mbegu zinapanda. Amen, 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 amen. nama numva topic ziragarutse zose, nikajisi sasa topic zimekuja zote. ndamagara mbwira ushizwe program iti noneho nzabwiriza, ni ukanipea program nikawaambia nitahubiri. ubwo buhamyi wacu barabuzi, ushuhuda huo nyumbani nyuma yaho, baada ya hayo ibintu maze kubona, mambo ambayo nimeyaona ni gitangaza, ni miujiza. duheze Imana icyubahiro, tupe Mungu tukufu. haleluya, haleluya. umuntu araza ava yaravuye muri Kongo, mtu akatoka huko Kongo kandi yari umubembe, na alikuwa mbembe, araza arasenga hiyo, akakuja akaombea kwetu, aratubwira ngo, akatuelezea icyo murimo kwibaza, kile mnachojiswali wa leo, wese niki muhamuruhira, je, ni nini mnachoshwa nacho? Imana yaragisubije, Mungu alimejibu, ngo mu bantu bazava hano, kwa watu watakuja hapa, ngo hari abantu bazafata ngo imikingi y'isi, kuna watu watashika nguzo za ulimwengu. numva biraba, nikajihisi amefanyika. nta kintu ciza nko kubiba ukabona imbuto, hakuna jambo nzuri kama kupanda na uone mavuno. mwavuga ngo amen, sema amen. biza biva mu masengesho, yanatoka katika maombi. ijambo rero, neno sasa ni ngakuje ku rusasu mu mbunda, ni kama vile sasu katika siraha, urusasu mu mbunda, sasu katika siraha, imbunda ntizayica, siraha haiui, haza hica urusasu, kuna uwa lisasi. iyo urashe, ukipiga lisasu nibwo urusasu rwica, ndiyo sasu inaua, haba n'abandi bagatinya, na hata wengine wanaogopa. nukuba ngo umukristo agomba kugira ijambo, inamaanisha mkristo anastahili kuwa na neno. abantu benshi dufite ubukene bw'ijambo, watu wengi tuna umaskini wa neno. nimushaka mureke twumve ijambo, dusengere ku ijambo, nataka mwache tuwe na neno na tuombee kwa neno. nimba ugiye gusengera abana bawe, kama unaenda kuombea watoto wako, uvuge ngo mana we, sema Mungu we, waravuze ngo, ulisema abana wampaye, watoto uliyenipea bazaba umutwe, watakuwa kichwa, ntibazaba umurizo, hawatakuwa mkia. none aba bana banje, sasa Mungu hao watoto nibaba wako umutwe mu izina rya wawe Yesu, kichwa katika jina la nibaba Yesu, umutwe mu izina rya wawe Yesu, kichwa katika jina la Yesu. haleluya, haleluya. wabugiye gusenga, kienda kuomba, usengera urugo rwawe, ukiombea familia yako, ukavuga ngo mana waravuze, na useme Mungu ulisema, ngo iyo umwubatsi yubaka, mjenzi akiwa amejenga, atari wewe wubaka, na asipokuwa wewe ujenge, ngo bakora ubusa, ni kama anafanya bure. nubakira urugo mana, nijengee boma. waravuze ngo ni uzawubaka, ulisema ni unajenga, nubakira urugo, nijengee boma yangu. mwavuga ngo amen, sema amen. nubakira urugo, nijengee boma yangu. kandi waravuze ngo mana, na ukasema Mungu, iyo umurinzi arinda, ambaye ni mlinzi akilinda, ariko atari Imana irinze, asipokuwa Mungu ambaye analinda, uyu murinzi ngo azakesha ijoro ubusa, mlinzi analala usiku kwa bure. ndindira mana we, nilindie Mungu, ndindira data we, nilindie Baba, ndindira, nilindie. timwavuga ngo amen, sema amen. iyo ugiye gusengera ibyashara, ukienda kuombea biashara, akazi kauze ukora, kazi unayoifanya, ntabwo ari ukuvuga ngo mana gusa mpeza umugisha, si kusema Mungu nipe ngo mana baraka, ngirira neza, Mungu nitendee mema. mana waravuze ngo, Mungu ulisema uzaha umugisha utabariki imirimo y'amaboko yawe, kazi ya mikono yangu. none dore nikoreye ibitero, kwa hivyo ona nimebeba vitu. abandi nibatagurisha, wengine wasipouza, jewe ngurishe, mimi niuze. abandi nibataboneka, wengine wasipopatikana, protector zanje ziboneke, protector zangu zionekane, zigaragaze, ziweze kuwa umugisha umurimo w'amaboko katika yawe, baraka ya kazi zangu. kanisa sema amen, haleluya. uko nugusengera ku ijambo, hiyo unastahili kuombea kwa neno.
wabugiye gusengera umwanzi wawe, ukienda kuombea adui wako, umuntu urimo kukurwanya, mtu ambaye anakupiganisha, ntukavuge ngo apfe, usiseme akufe, ntukavuge ngo akenyuke, usiseme akufe haraka. ijambo ry'Imana rivuga Neno la Mungu linasema nini? ngo nimuje gusengera abanzi bawe, ukienda kuombea adui zenu, ngo mubasabire umugisha, muombe baraka, ndetse ngo mubabwire ngo barame, na tena museme waishi ngo bazabone kugirirwa neza, waone kutendewa kwema kw'Imana, kwa Mungu, kuri wewe kwako, babirebesha amaso, waone kwa macho hivi. Abanga bati bari mu gukunda kombaho, hawa wapendi niishi, baza bashaka uburyo banicaka kuri abirimo kugenda, wanataka nikufe kama vile ninavyotembea. Wiyo dusenze dusabira umugisha abanzi bawe, tunapoomba tukiombea maadui zetu baraka, ngo niko gufata amakara tugashira ku mutwe, ni kama kuchukua makaa moto unaweka juu ya kichwa chako. Harutosha, kuna yule ambaye hawezi chomeka. Harutosha kweli, ni isengesho ry'abanzi bawe. Hiyo ndio ombi la adui zetu. Mwovuga ngo amen. Sema amen. Ijambo ni kintu cy'ingenzi. Neno ni jambo muhimu. Aka kabiri kugira ngo masengesho yacu agire. Jambo la pili ili maombi yetu yawe na mabadiliko ni kwizera. Ni kuamini. Kwizera. Kuamini. Kwizera. Kuamini. Ndaza kubigereranya kuri yambunda murebe. Nitakuja kulinganisha na silaha ambayo nimewaelezea. Tusome. Yakobo 1:6. Mlango wake wa kwanza na mstari wake wa 6. Yakobo 1:6. 1 na mstari wake wa 6. Haravuga gute? Inasema nini? Aravuga ngo muze mwandika bene ivyo bintu biza bidufasha iyo uri wenyine ugiye gusenga. Mambo hayo mkiandika uona kubariki wakati uko peke yako. Haravuga ngo ariko rero ngo asabe yizeye ari ntaco ashidikanya, kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja ujanwa n'umuyaga ugira gute ushushubikana, umeze atyo ye kwibwira ko azagira icyo ahabwa n'umwami Imana. Ako Biblia nukuvuga ngo iyo ntakwizera ntaco wohabwa. Ukiwa bila kuamini hakuna jambo unaweza pewa. Iyo ntakwizera nta kintu wohabwa. Kama hakuna kuamini hakuna jambo. Reka ndeke gusoma harehare. Acha nisisome mahali parefu. Kwizera, kuamini, murabona imbunda uko ikoze, unaona vile silaha ipo, hari akantu kitwa ngo ni twiga. Kuna kakitu kaitwa twiga. Abenshi hano mwabaye mu ntambara, twiga murayibona? Wengi mlikaa kwenye vita. Gakoze ukuntu ngukuza ukitsa urusasa rukagenda. Ni kakitu ukifinya risasi inatoka. Mubyumve neza maze mwumve ukuntu ibintu bimeze. Musikilize vizuri. Iyo ngiye gusenga Imana, nikienda kuomba Mungu, kwanza kwa mbere ngomba kwizera kwiri. Jambo la kwanza nastahili kuamini. Kanamenya ko ari Imana. Na nijue kwa kuwa ni Mungu. Kandi kamenya ko ifite ubushobozi bwo kubikora. Na nijue kwa kuwa na uwezo wa kutenda hayo. Inturo nyinshi muzi ko tutaza twizera Imana, tuzi ko ari ibyo yokora n'ibyo itokora. Mara kwa mara mnajua tusipokumwamini Mungu tunajua kuna mambo anaweza tena na ingine kandi ibyo tuzi ko yokora izibikora. Yale ambayo tunajua anaweza yatenda huyatenda. Izyo tuzi ko turatugirira urugabano ahanti yo harenganaye. Tunamfanyia mpaka tunasema hawezi pita hapa. Naje umwana w'abana naka Imana yongirira gutya. Na mimi mtoto wa kina fulani Mungu anaweza nitendea hivi. Ikavuga ubwo kwizera kwawe kutarahagera sawa. Na anasema kwa kuwa imani yako haijafika hapo ni sawa, baki hapo. Tugaruke ku rugero rwacu rw'imbunda. Turudi kwa mfano wetu wa silaha. Rusasi ruba mu mbunda. Risasi imo katika silaha. Ariko ikiza kirusohora mu mbunda. Bali kile kinaitoa katika silaha ni twiga. Ni twiga. Iyo ukozeho gutya, ukigusa hivyo, rusasi rwamubwira ngo fwi. Sasa unafanya fwi. Kandi uko twiga ingana. Na tena vile twiga inalingana. Niko rusasi ruzarugenda. Ni vile risasi inatembea kwa ubali. Twiga ya revolver. Twiga ya risasi tiyorenza rusasi hari. Haiwezi pitisha sasi. Twiga ya SMG. Twiga ya SM hari ahandi zirugeze. Kuna mahali nafikisha. Hanyuma twiga ya machine gun. Twiga ya machine gun igira ahandi zirugeze. Inafika mahali pengine. Nukuvuga ngo uko kwizera kwanje kuresha. Imani yangu kama vile ilivyo. Naho niho amasengesho yanje yoga. Ni hapo maombi yangu yanafika. Mwavuga ngo amen. Sema amen. Naho niho urusasi rwanje. Ni hapo risasi yangu itafika. Dore rero uko bigomba kumera. Tizama vile sasa inastahili kufanyika. Umunyamasengesho. Ombezi yote. Dukeneye impinduka we. Tunastahili kuwa na mabadiliko. Kuvuga ngo ngomba kuba mfite amasoro menshi mu mbunda. Nastahili kuwa na risasi nyingi katika silaha. Kandi buri ntambara igira urusasi rwa. Tena kila vita ina risasi. Hanyuma baadaye niba ari bene utudutambara duto duto, kama ni hizi vita ndogo ndogo, ukaza ukora muri rimwe ngo ti, na unafanya moja ti, ukarasa, unapiga risasi, ugasura kandi ngo ti, na unagusa tena ti, ukarasa, unapiga risasi. Niba ari igitero cyaje cyinshi, kama ni vita imekuja ikiwa ukamukanda twiga kwizera. Timwavuga ngo amen. Sema amen. Hari abakristo benshi, kuna wakristo wengi tuza tuja kurwana n'amapepo yarageze no mu buzumba. Tunaenda kupigana na madimoni yakiwa imeingia hata kwenye mapepo. Yaradufatiyeho. Unaweza kutishikilia. Tukana tuona worasa gute.
unaweza piga risasi. Tugomba kugira amasasu. Unastahili kuwa na malisasi No kwizera. na kuamini. Kurasa kure. Ambaye inapiga mbali. Kaza wa mutera ibitabikirinkiriya. Unarushia huko mbali. Amacakubira agiye kuva mu ikaruzo ukamurasa bikiririya. Mapigano kianzi ya unapigania huko mbali. Ubukene ukaza wa mubukubitiririya. Maskini unarushia huko mbali. Hanyuma mzaba bikwegereye. Ikiwa imekukaribia. Kamushira urutoki kuri twiga. Unaweka kidole kwenye twiga. Timwavuga ngo amen. Tamu munyamasengesho utazi kurasa. Hakuna muombezi ambaye ajiye kupiga risasi. Kwizera ni kintu c'ingenzi. Kuamini ni jambo muhimu. Ndangiza kwizera. Nikikamilisha kuamini. Nimba kwizera kwawe kungana n'aka gaseke. Kama kuamini yako inalingana na kitunga hiki. Ndabaheza urugero. Nimba kwizera kwawe kuza kugira ko Imana yo kwishurira inzu. Kama kuamini kwako kuna kuelezea Mungu anaweza kulipia rent, uzayishura kugeza uvuye muri Kenya. Utalipa rent tangu utoke Kenya. Ariko nimba kwizera ko kubwira ngo Imana yompa inzu. Kama kuamini kwako kuna kuelezea Mungu anaweza nipea nyumba. Kandi kwizera ati kuba hano. Kuamini yako kwenye mdomo. Kuba mu mutima. Kumo katika roho. Ugasohokera hano. Unatokezea ndani. Soka mutsengo Mana ndabizi kubishoboye. Sema Mungu najua unaweza yote. Hano havuga ngo ntabashoboye. Na roho inakuelezea hauwezi. Ngo Mana ndabizi ko wakura imisozi. Mungu najua unaweza ondoa milima. Irakuraho umusozi yananiwe no gukuraho bafure. Umutwe ukama kuyatato ibingibi nyine. Mana niko Pahoro yavuze. Na Mungu ni vile Paulo alisema. Yavuze gute? Alisema nini? Ngoko turanira mu ngando. Tunalia katika ngando. None Mana we. Sasa Mungu wangu. Ai wewe biri hano ntibiri hano. Imo hapa. Tasengesho rizarivana. Hakuna ombi linatoka kwa kichwa. Isengesho rizarivana. Ombi linatoka ndani ya roho. Timwompera Imana icubahiro. Tumpe Mungu tukufu. Nimuvuge ngo amen. Amen. Nimba Imana uziko yo guhimeza. Kama unajua Mungu anaweza kupea meza. Ukavyize. Na uyaamini. Uzayibona. Utapewa meza. Ariko nimba wizeye ko yo guha uruganda rw'imeza. Kama unajua Mungu anaweza kupea kampuni inatengeneza meza. Izarugu. Utapewa. Nukuvuga ngo uko kwizera kwacu kungana. Vile imani yetu inalingana. Nuko niko duhabwa. Ni hivyo tunapewa. Amen. 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 Iyo ni banga rikomeye kugira ngo impinduka zi. Hiyo ni siri kubwa ambayo inasababisha mabadiliko yafanyike. Ubukene, umaskini buzabusengerwa nkuko kuburwayi. Unaombewa kama vile unaombea mgonjwa. Twebwe tuzimana yo tujana mu ijuru. Sisi tunamjua Mungu akutupeleka mbinguni. Ndetse kaba yohagarika mai. Naweza kusimamisha adui. Ariko itohagarika ubukene. Ambaye hawezi simamisha umaskini. Bizabisengerwa n'umwuka. Inaombewa ni roho. Hanyuma ukagira kwizera kuko baadaye unakuwa na kuamini kwa kuna mabadiliko. Imana yabyaye Ibrahimu. Mungu akamwambia Ibrahim, ngo aho ubasha kubona. Pahali unaweza kuona nzahaguha. Nitakupea. Ico wizeye kiza kikuba. Kile umeamini ni hicho unapewa. Mwovuga ngo amen. Sema amen. Mwovuga kandi ngo amen. Sema amen. Tugire kwizera mu gusenga. Tuwe na kuamini katika maombi. Uzusengera ikintu wumve ko kishoboka kuma. Jambo na ujihisi kwa kweli inawezekana mbele za Mungu. Reka nangirize ku cya kabiri. Acha nimalizie kwa jambo la tatu. Abane cyakane singisiga. Reka kuko narakivuze ubushize hano. Amasengesho yacu agomba kugira icerekezo. Maombi yetu yanastahili kuwa na mwelekeo. Amasengesho yanje, maombi yangu, amasengesho yanyu, maombi yenu agomba kuba afite icerekezo. Yanastahili kuwa na mwelekeo. Haba amasengesho yo mukavuya atagira icaja. Kuna maombi ya kelele ambayo hayana maana. Ugomba kuba ufite icyo ushaka. Unastahili kuwa na target kiri press muri wewe ya kile umeamua ndani yako. Ko ndaganira n'abanyamasengesho, naongea na waombezi kugira ngo bizo mushaka ko tubihindura bihinduke, ili yale mnataka tubadilishe yabadilike. Mwovuga ngo amen. Sema amen. Kuba ufite amasengesho, kwa sasa nina maombi niri iwacu yarabizi, na hata uko nyumbani najua ko turasenga dusaba ishuri, amashuri y'abana. Tunaomba tukiombea shule la watoto. Amen. Amen. Abana bige primaire na secondaire na kaminuza. Watoto tuwajengeye primary na secondary na university. Vuba hangaha tuzaza kubabwira ngo mwiyandikishe muri kaminuza mukomeze mwige. Tukitoka tutakuja hapa, tutakuja tuwaelezee mkuje mujiandikishe muweze. Izo zararange kandi muri mu mirimo yanyu. Na yamo katika kazi zenu. Ndimwo bikubitira amashi. Uziko abantu bahunza amasomo. Iri abantu batangiye kwiyandikisha. Mungu wabariki sana. No, waba ufite vision kiyo, ukiwa na vision kama hiyo, ukiherera ni kanisa, na unajiweka kanisani, na babinginzi, na wale ombezi, amaze mugasukuma masengesho, na mnasukuma maombi. Dukeneye amadafaranga na ucyama, tunataka matofari, dukeneye amasimanga na ucyama, tunahitaji sime, dukeneye umuntu woduhikima, tunahitaji mtu wa dukeneye umwarimu wo kwigisha kima, tunahitaji mwalimu wo kufunza. Amasengesho afite icyerekezo, maombi ambayo yanamwelekea. Imana ikavuga ngo ubwo uzi icyo usaba, anasema kwa kuwa unajua kile unataka, chakire, pokea. Amen. Amen. Reka ngende kwa mwene data hano biregeye. Acha niende kwa ndugu yangu biregeye. Yo mfite ikibazo
uko na shida, ubukene nuko niko bimeze, na umaskini ni hivi wongirira neza, hawezi nitendea tiwogira icyumpa, si unipe kitu nako. Ikibazo azambaza cha mbere ni ikivuga gute? Shida ya kwanza ataniuliza ni nini? Ikikugoye ni kushaka. Ni nini unataka? Ubukene gani ni ibiryo? Umaskini ni chakula. Ni faranga. Ni pesa. Ni iki? Ni nini? Tagusobanurira umenye icyumba. Nisipokuelezea zaidi utajua nini utanipea. Hari nige wompi huzi izo nzifite. Unaweza nipea hata nguo na niko nazo. Ngomba kuba presi mu masengesho. Na stahili kuwa na mwelekeo wa maombi. Kwa abanyamasengesho ngo nitwe, kwa hivyo waombezi ni sisi. Inshuro nyinshi turivage mu masengesho. Mara kwa mara tunachanganya mambo. Inshuro nyinshi twatwa ni muri rusange gusa. Mara kwa mara tunachanganya mambo kwa maombi. Tugomba kuba presi, tunastahili kuwa na mwelekezo, tuwe na mwelekeo wa yale ambayo tunaomba. Kugira impamvu Imana ibikunda, ili Mungu anapenda hayo. Nusubizwa, ukijibiwa, uzanamenye ko ari amasengesho, na ujue ni maombi hayo uliyoyaomba. Na uyo turi muri rusange, tukiwa katika umati wa watu wengi, dusubiza tubimenye. Mungu anakujibu na unakosa kujua kwa kuwa umejibiwa. Ibibazo byinshi Imana. Mungu najua aliko na shida mingi. Ni sifite ifu mu rugo. Sina hiki. Kugira ngo nubone ifu menye Imana irasubiza. Kama nimepewa unga, kugira ngo uje gushima Imana ndagushimiye ko wampaye ifu Imana. Nikienda kumshukuru Mungu niseme umenipea unga, Mungu nakushukuru. Mwovuga ngo amen. Sema amen. Iyerekwa mu masengesho rirakene. Mwelekeo katika maombi natakikana. Wavuze ijambo ryiza ngiye kurangiriza ku kanyuma. Umesema neno nzuri nikielekea kukamilisha. Ndaize. Wavuze ngo umesema iminsi ugeze muri grace. Siku umekaa katika kanisa la Grace. Kunda umuntu uzuba honete cyane. Mimi upenda mtu anakuwa masengesho yahawe umutwaro wo gusengera itorero. Katika maombi haya amepewa mzigo wa kuombea kanisa. Timwakubitira Imana amashe kuri iryo jambo. Simupigie Mungu makofi kwa neno hilo. Tugize nk'abangahe bene abo ngabo. Tukiwa watu kama wangapi wa aina hiyo? Reka rero mbereke. Acha niwaonyeshe. Timuri abayumbe bikanisa. Nyinyi si ni waombezi wa kanisa. Niki muzamusengera cy'ikanisa no. Ni nini mnaombea kanisa? Ni kihe cyerekezo mwamusengera? Ni mwelekeo gani mnaombea wa kanisa? Oya ye. Muzamusengera iki kanisa? Mnaombea nini kwa kanisa? Haba naya masengesho mwinjiye n'urugero nimushaka ntimusubize. Hata maombi haya hata kama msinijibu. Niki cyaya mwari mugiye gusaba iki? Ni nini mlikuwa mnaenda kuombea? Timovuga ngo amena. Simseme amen. Kanisa niki ubundi nika abanyamasengesho bagomba gusenga. Waombezi ni nini mnastahili kuombea katika kanisa? None twoba tudafite ku rugero ibyo twadu. Je, tunaweza kuwa hatuna mambo ya kuombea? Ikintu umuntu mudasengera ni cyabaye umutwaro. Kile mtanaombea ni kile kimekuwa mzigo kwake. Iyo kitaraba umutwaro ni dini. Kama itakuwa mzigo kwako hiyo ni dini. Hagomba kuba binginzi. Unastahili kuwa na waombezi. Bakavuga ngo muri iri kanisa rya. Waseme katika kanisa letu turi benshi. Tuko wengi. Ariko hari kibazo. Bali kuna shida. Hari kibazo cy'ijambo. Kuna shida ya kukosa neno. Mana we twoherereza umugati. Mungu tutumie mtumishi wako. Twoherereza umugati. Tutumie mkate wako. Mwavuga ngo amen. Sema amen. Mugatura mukira mukaba ngo hano hari wijambo. Na unasema hapa kuna neno. Ariko ntabaririmbyi tugira bazi kuranga. Hatuna waimbaji wanajua kuabudu. Bamanura ubwiza bw'Imana. Ambao wanaita utukufu wa Mungu. Mukizira mu cyumba. Naingia katika maombi. Mwamagana ngo twoherereze. Unasema tutumie waimbaji. Aiwe ni mwavuga ngo amen. Sema amen. Bwaca mukavuga ngo baba subi mnasema turi mu gutarama. Tunakesha. Nta bantu bazabakizwa. Hakuna watu wanaokoka. Amaze mugasengera imitima y'abantu. Na mnaombea roho za watu. Mugasengera imitima y'abantu. Mnaombea roho za watu. Mugasengera abantu bahaguruka bakagenda. Mnaombea roho za watu wasimame. Amaze mukareba ko imbaraga mnaona mabadiliko vile. Impinduka rero agomba kubipinduka. Unastahili kuwa na mabadiliko. Ari ukuzi kigomba guhinduka. Kwa kuwa unajua kile kinastahili kubadilika. Iyo ndakigomba guhinduka bizakomeza bibe gutyo. Ukisema kuwa kubadilika na vile amubadilishi ni hivi itaendelea kwa hivyo. Tumupe Bwana utukufu. Lazima nichuba hivi. Amen. Amen. Murugo ni kushaka ko gihinduka. Nyumbani kwako ni nini unataka ibadilike? Ukamukivuga mwizina. Unaistamuka kwa jina. Ndangirize ku cyanyuma. Nikamilishe kwa neno la mwisho. Kugira ngo amasengesho yacu agire impinduka. Ili maombi yetu yaone mabadiliko. Azana impinduka. Alete mabadiliko. Hakenewe ikintu cyitwa ubumwe. Kunatakikana jambo inaitwa umoja. Uvuga ngo ubumwe. Umoja. Nico turangirije uvuga ngo ubumwe. Hiyo tunakamilishia umoja. Ariko mana we, ariko abandi bantu bagimenye strategy ba. Wengine wamejua style zote. Mwari muzi ko amapepo n'amadayimoni bataza bakorogana. Mlikuwa mnajua kwa kuwa madimoni na mapepo hawakosana. Iyo dutere ndayizeye, wakisema tumupiganishe ndayizeye, angaza turuka anda hari ya moja yapitia hapa nyingine hapa, tiyo ruwa kubitana haiwezi pigana, akamagenda akamuhatake, wana focus kwa ndayizeye, ngo agaruke hano, wakisema warudi hapo wanarudi tena. Naho abakristo, lakini sisi wa Kristo nizo ngabo zonyine, ni hao wa jeshi peke yake zazisubiranamo, ambaye wanarudiana wenyewe.
kandi iriya ni strategy ya Satani. Na hiyo ni strategy ya shetani. Ikiyumbe muri Nairobi ngo tikihacumvika. Waombezi Nairobi hawaelewani. Amakanisa ngo ntayumvika. Makanisa hawaelewani. Korari mu ikanisa rimwe ngo tizaza. Waimbaji kwa kanisa moja hawaelewani. Aha pastor ngo tibabumvika. Wachungaji hawaelewani. Ngo bakina mama ngo tibabumvika. Kina mama kwa kanisa hawaelewani. Hatari ubumwe. Pasipokuwa na umoja, Imana ntizitanga umugisha. Mungu hawezi peana baraka. Iryo jambo muri ceho umurongo. Neno hilo muweze kukata mstari. Icicaro c'imigisha y'Imana. Kikao cha baraka za Mungu ni mu bumwe, ni katika umoja. Zaburi 133. Zaburi 136. Ngo hahirwa babana, heri walio na ngo mbega ukuntu ari byiza ko abantu babana. Je, heri kulio wale wanaishi pamoja. Ngo bahuje wakiwa na umoja. Akamanuka yagera hepfo akabangwa aho ngaho. Na anasema hapo ahari ubumwe, pahali kuna umoja, ni Imana yageneye umugisha. Ni hapo Mungu ameandalia baraka. Timwovuga ngo amen. Sema amen. Satani ari kuducamo. Shetani upita kwa hayo. Akakwereka intege za mugenzi wawe keya. Akakuonyesha udhaifu wa mwenzako kugira ngo ari uhagarara mutandukana. Ili usimame hapo ndio muweze kuachana na yeye. Ikiyumbi Kigali ngo cyarataye. Kampala ngo za Kampala wamekosana. Ko twese twadusenga. Mbona sote tunaomba? Turwanya n'umwanzi. Tukipigana na adui. Ni gute kandi twahindukiranye twenyine. Tumegeukiana sisi wenyewe. Mwavuga ngo amen. Sema amen. Abanyamasengesho Imana yahagurukije muri iki gihe. Waombeza ambaye Mungu amewainua kwa muda huu. Nimureke tugire ubumwe. Acheni tushikane kwa mkono mmoja. Nimureke tugire ubumwe. Tuwe na umoja. Abapastori Imana yahagurukije. Wachungaji ambao Mungu amewainua. Nimureke tugire ubumwe. Acha tuwe na umoja. Abaririmbyi Imana yahagurukije. Waimbaji ambao Mungu amewainua. Nimureke tugire ubumwe. Acha tuweze kuwa na umoja. Nutunyegeri twishize hamwe. Na hata nyengele imeziweka pamoja. Tuzaduterura inyenzi nini. Zinainua. Tuzaduterura inyenzi nini. Zinainua mende kubwa. Kubera kuko twashize hamwe. Kwa kuwa ameweka pamoja. Nituba hamwe. Tukiwa pamoja. Tugasengesha ijambo. Tuombe kwa neno. Tukagira kwizera. Tuwe na kuamini. Tukamenya icyerekezo. Tuwe mwelekeo. Impinduka zizaba. Mabadiliko yataonekana. Mwakira ijambo ry'Imana. Pokea neno la Mungu.